Randien baulat Khuborjylla ulah pediang ya kashithi ino kam Chief Executive Member Pyrshah Lang Renja MDC na langkerdam lat kro u sekretari jangka KHADC ulah penmi ya kajeng penbena kinu ki MDC ki bakwa ban yakun ya Shuki CEM kila ban tap kerteng haka arpu khandai tarik nailur hajar arpusan shwa ka khat baje pedeng sngi Randien balakut kepor tap kerteng haka arpu khandai tarik u sekretari ke KHADC ba Valentine Sotun ulah penbena balawan ban tap kerteng tang uba Tony Winston Lindo MDC na nong Thamai constituency na ka sengsan hima VPP ya ka kerteng jongni urang ba laterwa da sangut ki MDC kata uba Edison Khar Umnut na Maulai constituency ka kong Iban Dublin Lindo nong light na Milliam constituency uba Lancestar Marbanyang na Mauplang constituency par uba Denzel Chen MDC na Jayau constituency kumta u sekretari ka KHADC na marba amdon ki weipat ki bawan ban thap kerteng ula pentep sha usong knor ka yeng dorbar ka KHADC katkum ki kendon jaga KHADC usong knor ula penbena hapo yeng dorbar ya ka kerteng jong ba Tony Winston Lindo kum Chief Executive Member ba Thamai nadu ka laipho tarik nailur hajar arpusan Okey to klevi te Randien bala ai kicing penbena lembaga shithi nadu on Randien ba mentakasi kedai ka singi ban thap kerteng na ka banta ka office chung Chief Executive Member kat kum notification ka na Mr. Randien shwa ka khat arbachi te ka por khat wei stem kila one file ba ka kunhun chung ba Winston Tony Lindo arset ka nomination paper kata ka wei ka nomination paper ka bala propose dai ba Edison Kharamnoy batla second ba dai kong ai ban Dublin Lindo online hakaway ka nomination paper pat la propose kerteng ci ba Winston Tony Lindo hi da iba lang ka star Marbanyang ba la second ba iba Denzel Chen Randien bala scrutiny la pek benya na dong Shillong baro ki nomination paper ki biang na dong Shillong mat kumta la accept ki kumbakalong te Randien bala accept ya kini nomination paper kan kumbala kumna ka notification ya ki election chung CM kan yin sa pelong la syai kasi kalai filterit bena September arko Husan Khubor khatwe beci men step hangte ko council hall namar badan tang iba Winston marwehi bala sya propose kum CM kum ta kade ka kamram pat kat kum karul nya pelong hi ya ki election hangte hening ina pelong su election hangte ucaman hangtu unsum penbena bi ka kerteng chung iba Winston Tony Lindo kum usi yang belasyak ciat uncontested itu kehadian ba ke house ucaman ada penmena kemari kurkong baca ulang tu hi ke kidkhat ki bayi sebentar kini akan aku belai ya kini kecil juga cukup kemusi yang berkemai hadian kata bagian lakut barak tu dia berkat ucaman usapan waino dan produk no ya ka session la saya kasi mana kalian ke office cung ucaman pan lembah mangau sekretari dengan sepha ya kini ki ya kini election chung UCM sagagu so governor lembaga state government na bentaban ya ka approval hadin bu governor la approve untuk kum UCM un function untuk kumbalang ki pat masyai Pyrshah kamdani ina marba ngilabu ya ka shwa ka khatar bachi mentaka snita mdan ba file ngi abetan ka liang chong ka kunhun ci ba Winston Tony dan ka liang chugwe pa kunhun ngim yo mo idam tang artli kinam sim paper ka ba habor artli ka mangalong habor artli kinam sim paper la propose pa ka tang ci ba Winston Tony lindo tong kono biji lisan khatwe bichi khatwe bichi stop